say bi obi ate obi nim kwan e fa so a sade ne baaye agada nya me mpra okay agada nya me nua ba okay me nim ni ba bia okay so e kwan of fa so nya e de won tumi anka nche court de wa ka che court an say wodi for but me de metete ye ne say e sofo bi na dis adwuma ne hye ne say born pa sa sofo no so won pese me boni di okay me pacho wadaroma edien so na beba wutirim se wako obi dem na wakwa akowura dan bi obi phone da ho wafa edi adwen na ba wutirim a e ma wodi wura phone nim ekohwehwe ne ma e go so because obi phone de I don't think senka wafa phone no e bia de akoma baby kura mokoso ya nipa no but dey nti na ma okọ phone the mama ye interested say no di ka kame me ho asem okay nti me hu ni picture no kura say da phone so kura no manage pa okay nti me start say me call phone so me hu niema no and I'm say me woman we di theater so for Appiah e ba ne sen na agrada etimi di wo video naked video e ba ne sen na obi me pa cho e mo so for obi edi ba wo betimi a na ba se me boni ni okay mpa cho yenko wadaroma so wo suru dia wadaroma ye bre ni to de yenko eni what busa won say ye den e na agrada e kuntokoma owusu bempa what busa won say question da pacho miti so all right recently no apart from we me naked you know one fancy wow osuma 8 motors 2 cars okay am I chasing from Kokobite to Dakuma Junction. I have some of the video here. I can even give it to you. Okay. Enti menya ne nkura ne beche wo mu nipa makomako 4. Okay. Eche wo mu in the scene. Ena ori dwato kokosi openikese be fe ne Sariki Abbas what in dinda. Okay, Sariki. Okay. Sariki Abbas. Okay. Na Sariki Abbas frame. Oni me trans kasai. Na me so me Sariki Abbas wo personal relationship. Okay. Into onu nyala ne say me ni Sariki wo personal relationship. Na ori dwato kosi ni so. Okay. Enti Sariki true Sariki ma me sare ne be hyiai. Okay. Ema ye bonkomo e ho no wo kire me say eye sofo miensa e ne bon pa true eye openikese Sariki Abbas no ema wo de chair no mo sorti bi yeah yes so ema wo de chair no yes so to kra ma me no me ye ma say ka makwa yi case no e de free that's another case ne court na eno ye different case ni two different case okay nti de hina the man nkura ne be pam me bo me no eye one eyi ube ma to so no eno ne ye baako the ye be matos mean to me nka say ono na ma ye be ye okay because I was say it me pay free wo mo a ababa wana no ye ma so ba no a we invite him okay he have to say it I don't have to say it for her okay but what you say me tipa enti Sariki ene ye trans wie na ye ka asem no wie no ene wo ye na adwen say cars me car no mo say no obetuaka okay could you believe say mama agrada tua car no ka wie ya o mama 180 million okay for car no mo say no papa risky okay no which is 18,000 Ghana cedis and what the mama no the camera to so say me kwako yi asem na free court aba say me nko yi free court ma no the video na court say maba no waba ba gisika 3 billion into court no twa case ni okay what I say the reason why your case we say men yem free court am fa mafie na say nyina so I decided say second one was abe pa che wo no mema court mo maka asem no because minim adwena ewo sa ma amenity ko be pama chon me de ade achewa now the camera say na o my camera secret okay into this carry share me nsem no na e capture but camera na an capture sika dodo no but e capture say ye o mouse sika bi scan so no e 20 cedis note bond nti de obeka say shem bia no obi abegie di okay and court me to be GD my sentence was en kede man ma no yet the sentence ne so e fane wo mo ene ma wo mo 1 year ene sign fine o mo ene fane wo mo okay which is say enka won obi a o ma pa microphone twitwa bitimi se kan enka they will go maybe 20 or 30 years wow enti onu ohunu say e bia menim se wodwene say e bia me nkoyi case ni mouse say you na ho ye smart no de video ni koy and the court can say, so you need money more than your justice.
But before God the man, na ye car na almost say no. Okay. And who can go on with you? Okay. Na car ben. Na Elantra. Elantra. Yeah. Okay. It's in some way you see you na worry. Mawale. Enti me wale 2011. Worry 2011 and then some ways to see 2018. 18. Yeah. Okay. Enti ebrebe enso so na osan ball pa na ye brain nti ebrebe na osan ball pa e ma ye koyi obema eto so I don't know make say me nka say agrada na ball pa because okay obo pa na me nyina ho. Okay. And I mean to me yeah but enipa me minim so ye involve e wo su bempa. Okay, but buy you know one kasan so say yeah meet you interviews baby. Enipa me metimi akasa metimi me sense me buka say or ye part of what they did to me e wo su bempa. E die nti e na wo dey share sofo wo su bempa. Number 1 ye kwache nkura no. Kwache guess na omo de me fa akwan so no. Wo su bempa de bebeli o. Number 2 on one kasa fa phone e frɛ ka kyerɛ me say se me pa me nya nkura na chidi. Tisa obobo butu akumi. Wow. Yeah. That time and I now, have the audios there. That time now one me papa wo su bempa na montem ete saying. Hwe open nipa no open wo su bempa sempa wo wiase a I swear to God it is me. It had an assembly by it went me na ntena se anyen siesie. Onu mum na so dem trans na sem na trans. Okay. Are you getting the point? Yeah. Case no e buy no ye interview me ni mienu nyina e wo Neat FM. I quite remember saying Neat FM or say Adum Peace FM. You interview me na ye busa say woni case no be o say woni mu bi. But any time I may take any step to arrest those ladies, na ono wa bam say on be believe on. And I said be a yin say papa usu bempa de bia na yes no mo kwa soro wo fi. So okay asam ne ba ye no unya akwanya e de tena ase e bisa no. I'm not defending him. But the mean so one sama wo kan de wo ma dwene ma ese bisa questions e na me de bisa no. And some ne ba ye no unya akwanya e frɛ no na e call no ho e ne tena ase e kokasa na ase de na wo internet ne so no e no na wo no ugidi ya wo de etu na mo de ya asem. Enye internet so asem. Calling me straight. Okay. Ye ko che guess no a. Okay. Ye ko che guess no. Guess ne frɛ no. O frɛ wo su bempa. E na wo su bempa ka say o mo fa phone no get ne fa phone ma police ni. Papa prophet. Fa papa kakra kan papa. Me fa papa nka be de be di ho. Wo de o yo papa. Okay. Me wo ye wo su bempa o me manim. Okay. Okay. All right. Ono e ka kire police ni say ma wo mo nche guess no. Okay. The police in the mo beka say the entire on che guess nye se bia oso so obeche guess no but omo ye ma omo fa police ni ba ma asemo ka kire me no edenti e na wugina so a wo ka say chenchena ache papa bempa animu bi all in the name of ofre wo phone so ka kire wo say jai girls no opa cho jai wo wan ka me pa cho oh but so bibitimi no wakasa but on kan pa cho all in the name of bia ofre wo ka kire we interest ni say wo so ka say ye ma ye che guess no. Oh okay. Once obi ho pasumdwe ana mami gold nana obi ho asumdwe no pe beba mo ya mbetimi abeba oyema e ma ba wa no omunye wa asore ba okay omunye obusuani okay omunu monton bia ye nyina enim se papa ye okay omunu monton bia eye den na wo gigina mu se okay ye kwachi obi wo case ni mu a wo interfere say wo da oba be belin wo na that time no wonso unim emaya no ewe hemfa emaya no me no mo wo sofo pambo asore. Oh okay. Enti asem kwa ba ye no wo kire say unim mo me papa pambo asore de an say wo kire say papa opambo ne papa bempa e na aye ba ko say sa de ni sia na ba be ka no enti asem ba ye no people were even thinking say e wo pambo Ebenezer. Wow. People were even thinking say e wo pambo Ebenezer na yes because of say be am free ni nchen. Okay, now so now me papa yes me na nantepen. Oh, okay. So now Opambo have to also do this. Opambo called the girls. And the girls told Opambo street Opambo mema ko Opambo nima mo the video no mu nsem nyina ma kire me. Okay. Make a club here meet me kan one me said intia me said I'm happy with me papa Opambo and say you could have give me the video. Oh, okay. Because he videoed the girl. And the girl confessed those who send her. Over 50,000 Ghana cedis.
papa opambo ma girls no fit. No opambo na opambo. Omo bo na pa no. Okay. Okay. And he mentioned also by name. First. Ba onjin di se ebia na papa opambo yes ano. Ebia na asumdwe. Me hu ni se ebia na asumdwe. That be opambo de onya boni o. He have to defend himself. What say o video na de ye wo ya udi hu ya woni se wentimi amfa video ni ma me. Anchrew anase wan fa. That be o. Friend wa frame akodi fie. But ebia na opa asumdwe. Ebia na opese nsem ni nyina etutwa wo pa asumdwe ti na wa fa. Etutwa say I need justice. Okay. I need justice. Okay. Justice for myself, justice for my family, justice for my children. Who didn't say my sister in school 4? Oh, sorry. Because they omo the video no nobody send omo school. You say. Until this time no omo school omo ko no me nko obi. Okay. Because when they go to know me, people know me a lot in this country. Until anytime be am kon kra no che bi omo say Appiah and Krasu Messi on papa ni no. Then and then omo the church until I have to change the school. Asam ne ba sa na ya bo ye yi ube ma to abonten sen e na wo fa no. I decided to kill myself. Jesus. Yes, until say Nyankopon yin wadi kire me. I decided to kill myself. Me hwe me manke to anim one night bi. Na my yes me community te na kokoto epum. I mean, person me body could be before God the man. And that very night, and then Nyankopon yin wadi kire me said, don't kill yourself. I'm not done with you. Enti eno ene shame in kunai as mama who den say me fight the case no till to the last breath of my life, and I'll be still fighting it. Me we are glad that we kra no unim say hwe mama fa kwanya we say so nka bi kakra nkyere o man Ghana. Okay, because I believe some people are listening. Yeah. Yes, ya policy for we should help ourselves and do the right thing. Okay. No matter how the person is. Because me report to the very day no assembly see and then me report to case in Israel. Central Israel. Okay. Yellow House one case ni see. Okay. Me report to case no. Emma me say 2 weeks ye sini hwehwe guest is ayen wo mo. Wow. Te me hu ya na say guest no ye interview wo mo wo Neat FM. Really? Ena me ba Tesano. Eno ne ben a Peace FM. Yeah. And I'm being me be logic case ho. And I'm ko che guest ne ba no ko je docket ni free Israel be kan ho. Me one am te say mami tiwa that one na ye CID boss. Okay, mami tiwa police. Okay. CID boss then time. 2019 he was the CID boss. I requested docket and say we docket no. So the police they called me and on the docket na a free Israel. Docket ya a free friend say Tesano ekabu. Guess no omu dwane no. Minim girl no waba me nche wo me fie several. Enti minim phone no wisu. Enti minya phone no fai. E de kokoma police for no. Elma wo mu nim wo mu a na girl ne wo mu communicated that time. Emo mo de docket ne brema mitiwa. Could you believe some no two akasa this year no? Omo se docket naira. Jeez. Yes. It's not just say. It's up to now guess na omo court. Na agrada no ono no show and then they have gone to court. But girl no oye the main victim no omo docket naira. Na say ebi susu a we de misre me kan ebi na nye na agrada anso so ene show woni TV so so a e ka ebi ankasem no so e ba bonten kra anka achirisa. Yes, but I was a main victim so you have to face the law. And a whole police national headquarters and young chen getting be. Now we catch him say docket and the exhibit. Ayra. Wow. Oba ombe fiaba. It's a basan what say I report beam what do my report to twice. Am I a guess ni about twice. Yes, say docket no. Ayra. Jesus. Before God the man.
enti na chese say no person che say empanifo ni bi ana say o ma ye no foolish case ana obi at no get ayira wo the one e be court because they think say if the girls go to court wa womo subo girl ne pa no benya problem enti omo solo a docket no ba obefe enti na chese person che say empanifo bi no mo nsa hyehyase oh yes say according to girl no say wa mod pa ko fodi but the main man o shemu no e wo su bempa ase ne no person dey asem chichire me kon e wa ha in fact me da part ma to bomb na ma say me so papa no but say me ka wo su bempa so wo su bempa for doors na wo su bempa kura be kana azem Osu bempa for doors. Ai, into Osu bempa kro. Social media guy bi wo ho ife na Osu bempa. Ya waso for kro mu de Osu bempa kra bebre. Aha, so me ni into relax wo ka. Mami good, bremo kakra na yentwa ye ho embra. Asam ne de no kro nya me. Said the so for kana asem. Me oba. Yeah. Na medical bon e yira ba so pa. Okay. Yeah, na mo na so kakra ma me. Ne yire wa ya ati. Enye me nyina ne betumi afasa de yin. Yeah. Na mesa ka esusu se said the naso for kanu say a police fuo titu Ghana ha police fuo enyo mu nyina de ebinom sikedie eni nyoma bi a omo jijinti no asem no said the tie wo so omo kanu na omo nwa asem no yemfa asem ni ensi said the wo sa asem ne ko I didn't see na wo hu ne sa the entire America asem ne say said the so for kana asem no say asem ni siye no okọ report asem no e dey na police for ye obi afro obi say oh brabe bompa ma me na me yare na sofo according to asem na sofo can beginning no internet social media so na me so me ka ho asem ama sofo ya ba wo nche say obi ben ene fresh of Appiah say o me bompa abayi o kana asem e fe Deborah ne fresh of Appiah say o yare so me ba de na church member na yeah kina ye wo church member yeah aso it any church member and of friend no so of friend anajo anasa awia anasa o friend me club for 3 days class kwa na me be emergency it dey now call na ya na pa na asa na ya no pa in terms of friend say no ho mfa no me bom pa ma no ye nkwa ye bre no na software afaka okay aba won chen so be bom pa ma wa na echire de hu ya ne say software me ebeda internet no say software bi akoto obi mu na Oman Zabo. Almost wakofa obi yire ne yache na bo. Me dia mete wa agrada na agrada ho. Yache na bo ma ye yi ne hu nyina. Okay. E de papai enti ho ne beka bia ma ho. Enti sa die we eba so no. Se we police ne we bema. Te sese de papai tie. Na mo hu sa video we e twa so ana e kobai. A mo hu se ade a ekoi papai kan se ono no nipa ne friend so mbe bompa ma no de ekoso no onim ho hwe etina ka wo wadwen kire ne se nko mo nto ombo no mo nya nhwehwemu sa nete okay but o mo ntumi anye mami god mi ntwa no per the phone mi nya de ma wo mu no they could have get every damn information. Oh, okay. Because that time the cyber unit is working. Oh, that is information, evidence. Yes. Because ababa one phone na ekuta no na minya no. Omo mo ni communicate ye di community we get it everything there. Oh, okay. International. It is in cyber unit na ye the phone ma wo mo ni doctor ma wo mo no. They could have bring every damn person omuni get any communicate here for that nyina out. Because en komoji phone nka last person nka ebia nipa Deborah no any sa nipa na kasa en ko behu ni nyina everything. Oh wow. Everything. Nanso this is very sad. Ena so for usu bempa se me a working say oye usu bempa o ni say do si ka say usu bempa for doors. Me papa asemo say me papa say so for usu bempa so asema mo kan me papa NGO TV for yenim ho hwe Nayas yenim ho hwe me papa me ba me ntwalo wa obi bia wo so won te ase wo de ye kan no o me face mi an kasa wow on va me ko police station me sia no to aso e mame na ensemi ekọ ya mo video
suffer that time no. Eba ne say na agra dancer ko kan video no because o man fa video na ma meto internet ne so video no mo say the suffer kan no mo pass girl ne pass onye sa no mo yes a video no na chese girl ni nua na video nto video and when yes girl ni nua ba panyini and here the pio hey now we pay there wa and I say they say na ka dey sa no wuni mi say Deborah wa ye me ba Miss Deborah class me say na mama so the panyini ba e wo UK so won wale no oh Jesus I don't know plan na kam akoma say me nkonkohwe no because me na me say na ma obi so bi wale no enti abra wo de ne ma obi so won wo de na ma obi so won ware ne na ofre wo say papa me ho mfa me eti bra fie na be pompa e ma me emergency it take 3 days wo frɛ ni nipa na wadamfo na wo de na ma no wo frɛ no ka che na wo ma so de page wa so de penny yes wo frɛ no ansa na oko oh yeah John Dazi is aware me frɛ John Dazi e frɛ ne say Deborah se ne ho mfa no ana Ghana me de ne man no so no John Dazi ne ba no e frɛ ne Emmanuel no so Emmanuel ene ne communicate na me say okay me pese me ankasa me kokохwe because frɛ me for 3 days now no knowing say ne abone pa ya bo pa o e just say ya bo me pa o ye twitwa me twa me trim nya naka baby am pese me ba na am say waka masem mama me ya bo pa because o share bi ba me phone so e bi ba o phone all over the world me ka me pese me bisa no question ya tete na tawie wa answer me say na me bisa no kam pese me bisa no say na relationship be no ni sa nipa ne wo yes otumi frɛ so ombre fi ko minim say asofo bebre wo ho a o friend so ombre fi me bon pa ma de be ka cha ne say hia no wo asori dem and as asori down yes because they hold the evidence e wo ho ne secretaries ne nkwala ba ko mienu bi ono mo ye adwuma e wo ho nti so otumi a friends ombre ne fi ne che say oni ne nkita hodie ne ya embu odu because enye is asofo be ba o fie say ona bi wo yakra meninu at the age of osha e wo pambo no osha kura na ye nim no ne ye soma no a kopem se me ba akra ha me sa attending kanam ka jene say oh Deborah say de wo so ba akra na wo su adwuma dia me nipa bi ono no wo ema tupe e no wo mo e no so wo mu nyina wo UK enti de so for pay ni me o pese me mpe oba ma o mo hodwo emfa ma ne ma no na omo enwale no pese ne ma no eni ba Ghana o wo mu nyina wo UK o mu nyina nyina wo UK ho omo ma Ghana kurada through Deborah ne the next person amede ma wo mu na ma wo ba Deborah no na sitnem to say because enka o nyamedifo anyaminsa wo so na yetimi di atorenchem kase awudi sem say ediwo ukosha atua bompaye ukosha South Africa bompaye ukompaye bom ni ade esese bibi tumi esi etoge bibi esi pa wow bibi esi pa pacho mama me enyina hana me nja aboafo nkrato na ye ba ye mpike ye mbie phone lines ebusan for itwa ye ho e ba isi ha atadwe eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa paade a mitrema furniture papa paade a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitrufu wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and in you ma who do pee and na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia.
Enwane Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi jina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best mwankasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye bema mapa. Senti amejide enye ma penfo oba a oma akwala no fo ana akwala onye nya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwade nkratoa yi mu agye atum se eye. Jifax mixture. Pa pa pa. Mommy. They say some Kobe and for by pa and he said first now your friend say in an agrada say a mako pimu will court and my compensate you 50,000 Ghana cedis being a court to swadi said 12,000 Ghana cedis abuse. It say in for by in said because any compensation. An agrada when you can compensate you did that. Nti we kan what me say by 3 times still would you be wakoma toy and as a saying and a echo na aga dan compensating baby a obi obaka se bia no last week was the last week you know so 500 the ten say okay you free be the plead for bargain okay or be plead okay I can decide not to agree okay or disagree okay so na mpedifo no me kasa in ntino okay and am here say meji ni plead for bargain I dey oji sika no me pacho tv meji plead for bargain I dey okay atum enti meji tu mu no eya aban no hyehyede ne se okay aban no a wo se wo muji bibi de compensate you okay fi se waji atuma ma wo mo madwuma na easy enti waji atuma ma wo e wo se aban no ji bibi de compensate enti aban no na agi bibi e de compensate you all right ene ya fane no kakra sa de ama aban no enti eno nti no da so wo je na na pepa me che mo mfra na mo fra ma adwen kire embra why any die kwan so a friend number na egu screen anim no the any go in case no na about 6 cases okay any e kan nyina abom wo de na ka ho 6 any e kan nyina abom okay any they call one court which is a circuit court 10 okay in the call court 10 and a court no yes say mimi case no bigger than the court okay court no circuit court to mean this asem no okay court make me this asem no high court and the supreme court enti say akosi sen enti dia akosi ni say media che na grada media che nyame won sha maje sa plead for bargain to media che so for Appiah enti wo pese wo ka kire wiase nyina say wo ne na grada mu case no u naked video no a wo be yi woni TV so e ma ni gu wani ma se wo the whole world no wo di ache no waje tum court wo say count 1 count 2 count 3 count 4 ni nyina no di wo for na ade na mretententen wantimi anya ntum na nka mantwa so me hu ni say ni lawyer na amwa no okay so the first lawyer no ono ana se ogusu kita asem no me hu ni say ono na mfiti lawyers na answer da amwa no itina so omuboa na nka nek nyene so omuboa na nka ankwa nkuduru sa mpompo so na ekokuduru ye no uhu na agrada no na sen na waye sen na etie because Martin so certain bia akokoshe no ukoma na edri asesa na agrada ene ya akwsie ya ukọ ese eyo omobo ukọkọhwe na ase ukọye den kọbọ mpae ma no mekọ ho ukọ ho to koye na agrada ye nyina ye nimu no oba so no an skin fefe chese gudie papa bi no se na etie wasesa sesei agrada de sebe obi oba court bia assistive ebehu no even judge ni itself kra no na ontumi recognize no in judge ka je ni say na woti adwane mu no ohun agrada judge no ka je ni say onyi ni nose mask no na onkasa nto mo ye da ka say ommo ni full name really onkasa because ye de uhu agrada obi oba court bia hu agrada no he was shocked
Jesus. Yeah, what the color no it says. Some person be mam betimi abemo. Me pa cho na mama nka bibi kakra bi ento aso. You. On say me kan wo su bempa asem. Say ono ene she case na chi. Now tie me. Ye de case ni part baby kakra ekoma attorney general to give an advice. Me pa me cho mom frɛ na mom fa madwen kyerɛ embrɛ yɛn mo adawro man ni die mu a advice ni ba yɛn. Attorney general say software ye fe no obofo. Any software ye fe no wo su bempa. Obu mienu and had the master plan of the whole thing. And I've said it in the Luther FM and so many places. Me pacho, and some are working. Emma Utinya, and some are working. Me say, Attorney General, listen to me. What's that for? Why? I've mentioned their name not a hanya first time. Okay, what's the why? Sofu Usubempa. I had the Mamin can say, meaning so want to mean, yes, sir. Mamin can say, or Sofu Reverend Isaac Usubempa. Meaning some papa, yes, sir. Reverend Patroniba. And I Reverend Okoya now. And Reverend Kwaku Obofu, Kwaku Ntwege Obofu. One on she me papa pa ne do ba ne to me nyesada. Omumienu. And Attorney General say warm and na say actually. Omumienu so omudin apie baby. E ba ne say na is it Attorney General or whatever. Etimi aka kire wa wo ye. Onto omuma police for. Enti omuma police for nchime. Sama bo omudin. Na yenkopie mu Attorney General. Na mebe mu kakro. Asem na kasa no kra no anu ohye. Se asofo na me say Ghana hon. Se Ghana ha se empanifo no e makwan. Mama yiti kakra mra. Se empanifo no ne makwan. Se yenye proper investigations ya. E was some cases be one. We be say yeni asofo papa bia wa Ghana ha. Only few. Meba. Only few. Yeni asofo papa bia na say wow akasa so nya oh tie me de make no muntie ni yeni asofo papa bia only few tie ni me say only few. Okay, only say de ye hu say obia ye no. Only few. Okay. And na mo be hu say omo ye genuine men of God. Because ye were criminals e wo kromia. Asofo. Sasofo twiga se me fatu, sofo ka se me fatu aboaku. O sofo bi ni wa ye adwuma da na se bia se wo ka se sofo bi wo don se su bu ka se sofo bi e ye criminal na sofo ni bebre criminals so ade na so ni o ma ye adwuma da na wo hu so o ye criminals. Meba sofo timi fa. E so ye criminal. Meba listen to me. Sofo timi fa fon se me bow tu akun. E na wo so friend so be bow tu akun de na so ka kire no. Me nka se me kunu. Because me nye criminal. Okay. The sofo ka se me bow tu akun. Sofo timi ka cho say afi we say ko na wie na se wo nan no nsam ye no ye wo dia ye mfremi ye nipa so. Me pacho so mame wadaro madidi. Hello, good evening. Udini baby a wo free. What Ghana say we nation prophet. Pacho me different so ye frame chema untumi. Chema wadaro madidi mu ayenko. Me papa chema untumi na be di echire ni wa na. Pacho o ye me bra panyin no. Nyankopon sha. Amede me wa tinkosu. Ya me sha pacho yenko. Enkomo awudie ya me se enkan kura me kura me TV na chi. Me wure kura ho. Sanse yenyina yewo oman mu a ye stre ye ho se ye asofo na so se de wu nua ho bakire no ntimfa so be pa na ubenya na papa ya wote wo nchen abobisei ye yiri ho nyina de da TV so anya fe smart ase Ghana na nkasa ye wo no de ebinumu afa wo mu se be wo mu project jabra wo mu sin Yankopon enso ebiri bi beba wo ko bu akonta o nti ye wo mu ye prane enipa bi hu say ne ho nkire no ensam pata maame me ka se me ka kasia adi asem beba oni nyame nya adwuma nyame shira pa ye da se pa anti me pacho bi pese obema mo beti papa obetimi abem na na betimi abem asem asofo ka se agrada ohun no na ne ho ye ne mobo na me de me ne nya adwene esan se sofo ti he ade a wo fe mu wo yire ne wo ma ema emre bi kura mete se bebi omote kura no ko bobotuo e wo bebi omote enka ye pija crash bebi omo wa ma ne yire ne ma e ma onu aka se dwane omo hye o ma onu aka se dwane e ko hye bebi a me mpese me bodin nti me de no kro nyame anim agrada ne bebi oda no omo de ombo ne pa omo ye ne den ye hu e ho asempo de
na wo kan ye na obi ani ho but ono media me mfo asoma ne so mfa nche ne de wono no so wo de ne ho no so wo de Debbie okasa Debbie de nti me kasa ne se de nti me kasa ne se agrada nyoma waye wo krom ha no ye kasa ye ka agrada age wade onje ma de na mom no onwi ma de na mom no se wo yo ba na wa fa ho se wo ye sofo na nyoma wo ye wo social media so no de na entwe yie hwe se obi papa ana obi kunu obi nua na odi na pacho so mama wada ma ya hello good evening pacho odi ni baby a free me your friend Mike we free la shibi pacho lo wa uti ni dede we tre wada roma dede wo etre dede we tre ya em se we ntimi enyina so okay de me che ni se agrada ni we hu ni wo se ni wo ye o mobo nti no na won kasa we bisa wo ho se nya wa fem no wo yire nkasa nkra no sa bre nyina no onye okay o wo yire nya okay sofo Appiah ye unu abema unim na me ni mo no wono no wode no ho en wo se wo hwete bia agrada wom sesi ya na wode ya che no madam okay ewiase na ye wono ewiase ankasa ye wono Bible say okwasea no nsesa na dwene okay brother say this ye dey asem no to no so no so no ahu say ewiase ni ankasa ye dey kwan okay ubeda ubepolu beto fom na obuwu me yanga brother ona ma okwa no twahwe fom wu nana wo ubeda benyane na ye yi sebe obema e wo TV so national television so wo ebusua wo adofo wo mma ubeda benyane na ye yi sister me obi agi misika about 100,000 Ghana cedi obama me ka beba masa so ko che masa se no e wo central events bia me so tebe na sore no me se me se me pe mbesi hostel na me high school for no ya me se ba nana ye bre nti bobon to fa bisa se ba ye nti se esuno se wo dia tibia na ya bo ne tibia bia wo akọ na ya sese ya mfa yanuanu mboni a nche wo mo a Nyankopon so mfa ye de yede emfa nche nana boni binum papa we no okura bi sister enkasa odi boni na odi ache nti no media mentia se Debbie nana agrada me fa ne so ye minua bema ana se it's Debbie say ya wo Debbie nana say ya wo na se de ye nua be ke e na wo be sorry ade be che ne ye do nakedness abeto abonte a enti ba me ka change Bible say me ba ojidi so e dey biem na Debbie o me ba so for de me ba ojidi say wo yire a wo ne da sorry no whatever it is so dia che no fa nche no so wo yire wo ho na so kai sa sin na wonim se de obefa na fa yes enye easy sa wo de wo dwen na busia no yire ne ma ho nti so ma ne fa nche no Debbie onti papa na ka so Debbie ono agrada na nkasa no de odi aye nkrofo no onu de odi aye nkrofo no na nkrofo bo na power say waje ye sika waje ye gold waye ye nsei saa de nyina mu no okoda sales ba ye no de na obe mami gold na ye odia gold no enye media nanso e wo se ye nyina ye kana bone ye koso o memu no agrada waje boy na waje be me ma dwenche ne se okay bone ye koso osuma se ne de koso Ghana ha no eni aye nyan me your mind ba se de so for kanu nti bibi koso na se nya ye de ani hwe ne han a e be jinse se na agrada no ye de ani ahwe ne han a aba be jinse me pacho so mami wada mami ba ya hello Good evening. Good evening, baby. I'm free. Because free, wasada my from a brawa. Okay, young boy. Me pass out case to me, I should do Sana TV. Okay. No, never better, sir. It is a better lesson for the attack on Fagrada. But the decision say, I yes, you won't trust you. Won't trust you. Wouldn't say, or no idea na channel. Nenkura na ono omo ye bone no se fa de se bi se wona ye hosi e na ye ne ya tetia no ye wo panis e na asemaba asem ba ye no ye de wakwa kopi mu court ne se nipa ne so de achew enti mu ntuatua bibi kakra
na aban fan compensate nipa na akoma nto ne na nipa no akoma emra from kakra emfama mo na at least paid for bargain no ye ntwa so could you believe say agrada etua ne de we ne nkura ne wo so ontua one was my American na chese still we take legal American no the case is still on there be o say the case has not finished. The case is still on say any pay we so dia channel no wasem no o dia channel on na nkasa we yi na kuma mu say nia me de ye menua na enye nti dia mpenimfo ana sa aban ahye no wetua na afamu de nti that means wana nkasa kra waje ne mfo nso atum de beba wontie me otua na afamu de wie ye no ne nkura no a wone wo mo ye bone na wo mo ka ne ho aye chi wo se ontua wo mo de no enka ne de no to otua no nko ne part ne nkura ne de ye mfa wo mmra nsawo everything goes for you. Oniska kabibi chere wo obuche no court of wanya so obuche no osati asore no person wo de channel onwo ni nua kan wo person wo de channel sika gare no gusu ya wona sorry fi onwo ni nua kan onwo ni nua 1 billion wo so de acha agrada say ne ma nya so of course say wo de job ye 1 billion say sika ne de so ada wo na be decide na wo ye court ne ya prophet more than Kofosika waje no assembly is twofold. What's what the criminal aspect now? I hate Tom being chair. Civil and venture. Also for as a prophet, also for as a man. Oh no, criminal side. Oh, say criminal be a instead of say and get this IG terms ni be besa canon. We serious criminal case. But who could deny internet so what they ache? They make a one tell say the criminal part. I can once some we. To see when I feel about blog. So what you say? Mama no wa hard you say Nana Grada evangelist Patricia. So my court to be e was a criminal side. Me person me be say we have 15 years now court to the man obetwa ana say ye enche bia ye hwe nim so beba. Tie nye kwadi be kan. Me kra me nyanka e ma ni 30 years. Na onko dem hwe mame ebinum kra kotu banche ebinum atu banche akowi akokọ baako o de be expect say uni bibi enye se onye se woni ska o de betum de atua recently o send 70 billion egogu obi account e ma yokofo invite na say do obekọ prison won we say yokofo invite asema wo kan wo evidence me say won wa say yokofo invite me dey na ya asmente yokofo invite no o send sika meba sika no o di kogu won wan kasa ni general manager account ni general manager friend say ni general manager friend kudos ye invite kudos no so e wo yoko e kosen wo mo say Nana Agrada ni general manager friend on ni kudos ye friend kudos ya enye na aka minimu da eti kudos Nana Agrada general manager enti ye invite kudos and Nana Agrada nyina e wo yoko ensemu bi e wo yoko ebusa no where because sika no a wode ama no enye sa 70 billion ko sika ni gu won wodi bi ekoto baabi. Are you getting it? And where did you get that all this way? Enumwa na you go for invite na chakwa na okoje no. Do you go for case nkwa na onwie na odiko. Na chese na Agrada ansem no nkofo hyehyɛ kyerɛ 70 billion. Yes. Na omampani kura no sabio a wo hwɛ wo man yi so kura wo 70 billion. Ɛda hɔ no. Adwuma na wayɛ no onye sika. Adwuma pay na wayɛ abetotira Nana. Na mi sika gu my account. Meka dem say sika na adwuma be na Ghana ha wo na sabi na no a lumba ne yire no asemi kɔ kɔta ɛsɛ ɔmo nkɔfa 20 billion im re kura wo manya 70 billion. So be a life oh. Life ben. Eya pobo. Eya pobo. Kofo sika woje, kofo gold awoje. Ebe ye kwa na seska ko omo de eyi to man. Friend say echo because they were according to information na me nyaye no from kudos no one me fine this time. Oh. One me fine. One me fine ti or minini didi 1 or 2 and couple. Me scaro sending them now. Okay. But what the man me believe we a yoko for
omu inviting. Okay. What you say? In that time, kudos. Now munko yoko na kabeka say allege. But the entire me for allege inside that Anton say kudos itself no so was invited in Yoko. Say then as I can free mami agada account to eba on account. Wow. It's not just a open so say Nana Grada any manager kudos no and pennyphobi as show much and answer the Mean to me Kasim pennyphobi show much and pennyphobi show much. Says 70 billion. Because they call him say there is information ukromo. Wow. Information ukromo e na kwakwache abutreka. E na butreka yetimi tete na kwakwache no. Information. Information. Na chese omo omo ni omo ye adwuma no. Womo ana womo omo ye. Didija. I want to come back no. Didija ye. Any mu na na. Na chese de Oni obi ye adwuma na se nipa ni nim nia wo ye na wo connections na onioma na se ebom na wa ma nipa ni bia kan na chese de wo eno bi na chese as ye de wo no me pa cho me bocho me papa che ma wo me kasi asem na chese de o pese o che ni se omo ni omo ye adwuma no as we didi eja binom e na omo betray no omo yi na ma e be to brown crab betray no Urefi. Why? Na brown crab betray. Me pacho misro wadaroma enye na brown. Madam nani abro. Because Nayas send some food. Na brown and betray no. Okay. Na brown ade a woye ni say. Or the video ni be Nana Brown. Okay. So Nana Brown could have been arrested, including Agrada Nina. Wow. Because Nana Brown also show video no. E wo yes no. E wo TV ni so. So Nana Brown have to witness for me. Say no kure. Video no ma many de breye e ma ye kura ye so ye de. Sofo. It is like ono no anya sa no and he was part of Agrada. Wow. Not Oh baby asem na kwa kofi. It didn't betray. Ain't no there be no fair betray. Because what betray? And tika wanka oba kwa dem. There be what betray. And me say wanka oba kwa dem. Me ne wo yensa da aduane ba kum ni yedi. Na se aduane ni yede. Na wo fe che ko catch obi se aduane yedi. Nana Brown betray. Poison. Oh there be poison. Me kwa nka be the same thing. Oh poison guminti no. Wa ba be the video be ni be akofa free ba na dia brem. Aduane ni bi wa akwa gina nche. You have to say it. Inside aduane ni mu. Because manka ya me ko. Papa me pacho me bisa we dey facha me say me bisa. Papa me bisa we dey facha me say me bisa sa question. Abra wo be ma ne be to abonten no. Ye nyina ye hwe bi. Na sa time no na adwo. Ana se na afre na e be ro. Woni bibi. Mami, woni bibi. Ababa wo bi busa me say ya. Okay. Because na say be ma na ne buafu. O be ma na wo ko sa situation ma wa be sole. Ababa wo bi busa me say ya me sister. Se nye nyame amesuru no anka nanka mama waso ya shi. Ka wa bo say bibi na man ade ne ko form sa. Na me so for me twa wa no. Dey na me mama kra ne say. Agrada show video no kra na o sa anka say. Ade ne kra ya ketekete ti se nkruma. 7 preduasa. Ade so ajojo ade bro. Ade sorry. Ade ye nyina enim se be ma bia ni enche da ni mood mu a ana se ye na we papa ya bu se wakofo obeyire ya tete ho pete ya eje nia ne de ti se timbala eno de na de ne de ti se timbala de kra na asem we to no kra ejo na de na be to abonten na nya de keto sa o na ya tete waka de ya ku na mo je fi ho na oh be mo musa oh me ma to be dia to agu ba bi o I say we dey pay you 20 ya serious note to nya me ni say bona ba so waya de pa ya because enye ni pain na betumi agina sa de ya bi da trauma of fame ene nia chese ne mampo afem ne ne yire na ye be ka yese me hu Agrada mobo we mobo ben na wu mobo ben se enye ono ne counterpart ene de ade be to TV so a senka obi ehu nko obi ehu de ekoso counterpart o ka sister Debio. Na se say no. Apart from say Agrada ade no. Sofo na nka say sister ni nua be video no. Nti bi kra me tama me nya po na Agrada issue no kra enye mbae. Debio no video e no send ma wo.
ono video ade no ono no di video ne circulate ye na say mami go da asem aye kan wo so wote wona wo twetwetwe nkofo di ebechem adai say asem de asem neba me na brother no ka say baby ko we very good work and oye okay because me baby na dey na brem say me nko me to say na say me to na me boss aka tell me say me obi naked to adent na wo say news here can wrong na wo dey wrong say wo ko to won no wrong okay wrong there but now say you dey okay and you have to speak the truth yeah me mom there anya me na me ko hwehwe ade no me maami na de bre me sofo prophet wo de brem wi maybe sa sofo question pa wa ha pa cho brem wadaroma question abebu sa ya de bomb because baba na woni ma so wa beka prof wo de brem ya ma na yakọ wadi amia okay wadi amia pa se be mapa na ya de wadi beto abonte ahomete ade a ye nyina na ka ye pebi enye Ghana hanko ya si bebia mesi China fo nyina fo mo de ekra nya yi ko mu no mu ebi kra ne ye pebi atwetwe edi ya ma na shedi nti nyame aka na kuma no so the criminal side na cha your friend say the other side no betimi dey agika kra na ja we dey compensate no no dey age ma 2 billion because you see I got 15 years you also go dem for so bia there be say no so for Appiah say no say ye we na munyina no moma ye nyina ye plead for aban no 2 billion me pa cho wadaroma me de me nko amadwene de nka ye nyina ye nye hwan na ye plead for aban no na nka na agrada say no wadi amia wasua ne ma bebre wadem ache what is say first or cock akra na kwa ba na ka yemfa aban fa ne bone nche because other man we wo David papa she ene na me kan say obi akowi akoko unim kojo chikata ye ni ayi kojo chikata captain ye jeri ono kwa wanye hwe a whole professional lawyer basofo me hu ne said ye na asie agrada e bia na agrada na ni na je hu wunim kofo because so no pe me ma TikTok e bia nim na wunim wo mo wunim kofo go prison okay e bia do opade na odi bo ene say me ko ye na ye ko prison minister of Pajibi na ko I don't want to mention his name now minister of Pajibi na ko prison one money a female prison okay ye ko ye ko hu sister bia oba be chia ye ha me nim runim no me ye me shemi ankasa sofo ye bre no aso awie sofo maba be chia say wa demu a mimi hunu for years wo kuma say wo shemu wo shem enti aka de be 2 months enti no say ye ma no kwa ma ne tumi pie ye de nyame ase enti say na agrada so hwe aka ne be how many years you say no 15 years na nka 30 years kura e na judge ni hunu bobo say otwa 1 year bia otwa 2 years enti no to say no emphasize otwa best 5 to 6 months kura na emphasize 6 months ya 6 months free 50 years me be ka say 14 wo yesu di ni mo na agrada wo twa sa mame atatra mame me pacho baby ye me wa haka o de mame nkasa me nyankopon se na agrada ni 15 years or 14 years no on twa 1 year kura wo be free mo o say oni me pacho me ba wo say when yesu Christ on Nazareth ni dinimu by the blood of Jesus we dia go de bi besa ka mame ade ba kwa e we yen Ghana for ho na esa won fa nche no da bi ye brothers dodo say amanoni na mame ya kwa ko gina baby say ye plead man no say me pacho ye plead ye brand no aso na me bisa last question me pacho na ma bone do so no ne single do na wasisi no na say e na net na ye ndumi tutu sa entene de wo ho omo ojo omo go ne inform ade mom na wo be den so obi go no de na ensema ya kan nyina okay me papa ensema ya kan nyina fa final words bra na ye bre na pa ho yenko me final words ni say pacho camera ni hwem mame me da abusuafo nyina ase ye tiefo ne ahwefo nyina yakopon enhyira obi bia emu de meka ne say mesre His Excellency John Dramani Mahama said he was here to niema ewo judicial and security system ni police system no. I really love it and I like it. Wow. Omunko so ano munye ne sa no muma emra enya adwuma. Omma bia ye de emra na chichire o man. Okay. Se emra enya adwuma e wo man bia ma o man jija. Okay. Obi abetuma ye de ope.
So we should allow the law. Yes. Okay. We should allow the law to work. Nyame and it should be equal justice. Nyame nhyira. As I say, we say we dey we so for panyini, why bone into your fan channel. Okay. As obo akuti aha. What just say we say we nation prophet. Me na ma bin. Me na me share nkom say we mra be power. Ba ma me patron me misra 1 seconds. Me na ma bin, me na me nation prophet. Me na me share nkom ma ye di John Dramani Mahama be tra konya so into me 20 particular no a me go free. Okay. Yo. It should be a equal justice. Okay. Yo, enche ye koto aba me papa Dr. Mahmoud Bawumia and me papa Kennedy Japan. Me papa sha I can see you mukui. Hwan na ebefa. Me as a prophet. And the nyame ayi akere me. And the nyame okay. The nyame ayi akere me. Okay. Dr. Bawumia will win and it will surprise everybody. Me papa wada Roma and the ma Dr. Mahmoud Bawumia will win and it will surprise everybody. Enti me patro say when we near what Ghana kromo a yen twawasu emfri kromo a na say de na yen twawasu yen twawasu ya fa kana na agrada mo pekro amfa menyi sra ha mfa ma oman le papa Dr. Mahmoud Bawumia papa be bia obi a papa me chia o papa kan me chia mu nyina de say yewura ken me penasem me patro ye bre no seconds yewura ken me penasem but me sra no nyame dinimu me patro fa the sika no on fa the sika no emwa enyanka wisiane ya dase na fa politics na ba me de no fa mo o dire nyame no fa mo o telephone number nyame atusu no o nyame patro fa o telephone safo nyame atusu so ondi fa o telephone number to ya prof o telephone o bi obi hwehwa o telephone number na ye nko ye bre na so 0543 okay o ka sati se sofo kumcha o se zelo 0543 okay acho na hwem na telephone number so kumcha cha we ko fara sa o be ma to bomba ma kumcha cha sa o ka zelo mpacho obo number mpacho obo number no papa 0543271733 0543271733 okay papa prof pacho can final words na for number 2 ja now so be program bi pacho fast Ghana for in official on the 31st December me program of Tesano I'm actually changing status if I my number is 0244797237 0244797273. Yeah, Michelle. Mami good, we final words in patrol seconds. 1 minute. Number mama 0244797237 sorry. But number ni bi 0244797237. Last one. 0244797237. Mami good, we final words. The mechanic say Mami good, ya bre no. The mechanic say because Asra ban so say agrada omani ndem for 30 years mayen esan se mami wa ha adwen wo kromu he papa se manka saade na meboa wa ha adwen me pa cho na afen so do me ma me crop for shout out me kunu papa me dofo me chocho me cho me tie obi final words why me pa cho asama kan ye se yemfa ne ntum 30 years ya be kan say ya adwen sachira wo ho e dey ntina abeka se yemfa obi ntum 30 years ya me bra akomi ye nyina ye fan ye esuade because mpenifo say e ka wonentia na ka woto okay na emom no obi bia obi be fro phone so say besra me wo fie me yare no mpacho yusuti because the social media no aye easier obi abetumi do abeto ade say obepo obi nipa mienu aka wo ho na ni nipa no akọ tie say BBC a obetumi nya evidence atete because my brother so obi kan ho na ko ne ko ya menji ni say nko be so akosa atebia ne mu nana nyankopon won hira pa me papa nyame won hira ebusiafo nyankopon won di kan mami hira mo ansa da mo ase same to nsa frɛ mo a mo ba na emum me papa Reverend Isaac Osubempa ena papa bofo esen ka Paul mo chow show camera nim na Paul mo chow ansa wada ma we dey me ko to je Reverend Osubempa any Reverend Obofo me pesa me kama mo tia se mo ye dania case no e be baso ebusiafo me pamocho me damase aha na bre no be makwan na ye di dwumadi nesi na mo mix raw kai se nyankopon ya adoma next week 28 next week Sunday ya o me pamocho ye cha de ye yado ye experiences in life ya ye to nsafre obi ya e wo hachu
ye to nsa efre obi ya ye be fa ne live e wo TV so me pa cho fa number na eda o screen anim no na baby bia wo bi ya no bra be ka ye ho nyame wa ye bi enye obi ya na nya ne sa 1st January to 31st or 28th no December enye easy ye ni bebre na hyasie na so ne ye chese ye twa ye ni a ye hu dodo na so me pa me cho me no me erudie hwebe ni mu ye gusote ase shia me nyame ya doma next week me se fa number no wose na Nayas ye pese ye babi ye pese ye nyina ye no be bom na chese eye kama ehfa ene ye no ne fa location no ye mfa emaw ana se wo yira wo de fa number no sisi ya na me pa cho e bia wo bibi so a oton na pese wo de bi sponsor ye nya ensio drink ana se bibi bia entoma bibi bia wo pese wo de be support ye bia bo wode ya na frey na fa be support ye nya kopon wo nhira wo papa ye pa wo nhira maboafo nyina in fact mi share dwumade ya si February a ebe 2nd week of February not 3 years money me dini ye yankopon nhira Angel Group of Company ya papa Dr. Kwaku Oten papa mi bomi mu ase sorry chia papa baby obi yankopon nhira obo ho kra wo ye adwuma wo ni TV station a obeka se yenyi wadi akola we mi mpese ebe hu no na so me papa wakai ehu me mobo ohaw ne amane a me komu wamma me nsa ekoma no nyame nhira yes CEO Mr. Vincent papa baby obi yankopon wo nhira Mr. Frimpong Mr. Mankwa just say Angel Group of Company obi ya me papa Kwadwo Dixon obi ya ohema wo ye je ya chese obi ya me damase pa se me bae mo je me fe so afa me kriwa me ni mu ye adwuma nyankopon nhira wo obi ya Priscilla me fighting partner baby obi ya oh fresh mind fresh one of the best here blogger just say ye ni ne ho agro ne ho dwosensuo nwuno just say wo obi ya akosi say Stefan soundman ba akope ene edi Richie Same obi ya nyakopon wo nhira mo meni aso bebre na emu me psra mo mi gina ha me mpanifo ya na emu esre mo sese ye ka bibi na entwa ye ya no efumu ya no chia wo baabi ankoye ya oba ne me o mane yen enuanom ebusua moa ena mo de beche nyakopon koso wo nhira mo me da mase said hanida mo jebre na mo hwemi nyame ya adoma next week de emisiu 7 kan ya hyasie etuemu akosi 9 etuemu akosi 9 fa wo ho bra ye ni asa na next week bi se anwumtofo eba no movie fo eba no etitufo eba no asofo eba no ehu I love you tasane ye besan ehia makramo midin aye na Nayas Boaku pe stars nyina aka echi original international asofo nyina aba miamini I love you.